Pretty. Pasnya khun. Good morning khun. Happy birthday. Lên nằm có khui phi nó chắc nặng lạnh mà. Khi nói ya. Một ông nít ta. Ngam yo ara ta buat celebrity phi. Te mình nó như lại ông nít cái nhận bam nó cha restoran. Te naya ialah mari ada phi nomor 4 kembali kelas nombor ka nyili bitang abad phi mo. Biar am khun. Thank you. Tapi saya ban. Tengok isu rin kita ay. Wah, yan o, ya. Pretty. 111 ladet sad kemat ie, lebih syut benet ie. There 101 di sana. Kau ajeng bang? Nah, ada mah. Nasta. Ngaruh kan terkadang kamu ajeng bang kan? Bang babi ada mesti terkadang. Like kiss me? Happy birthday, Pretty. Dan bawa penampasan ng klan. Ngalamun ban kersi we bisa meneru bang laki ng bani ngapit ke benang lu karang sedang syai. Tang kira kino mawe nga sumi dan taruh nang bo cinta kok ni. Biar ai. Ini kelas ni milik kelas we amba Pretty birthday. Yang bang birthday Pretty. Am hab len nama ngam celebrate lah. Len ai Pretty nama pa? pun Nanti nang kamslan nang light mepi. Oh, tata. Anang likre nak senang mangan nama bang. Yang selang. Mau ngaruh antrikan non kerja ini. ni là mình nọ. Mình đã được thân tiếc. Bye Mi. Bye. Balikin ini ilong kumnya. Mengkepor dengan syaban ida oi dado ida seneng mentapat ilong kumnya. Ni atu si ong sabtiru ba in ayah Pretty membuat dia rem tai ong men celebrate show. Tep imut bas lek komna tep trayo im semua klannya tep yo idang terkat I paru bidang sejengai terkadang idang selai komnya na balik tau mat dep situ ngaru ambil lek na Allah belaslam. Nak si beli bakar wan kete. Ngatang adab kare ke Pretty adab ni si betul wan sedapi ni ngene pe aku tu. Ada keren. Tik imam ada em. Pretty? Oh, mana buat bandai pe. Ni kan ni. Papa ni udah ketu. Sekunta. Iskun makan naru pe jing jensur. Ni. Top. Mula kon komunit sak dia lod. Yi am sabaru Islam. Kini pang ada kawai. Am da pak pen lingkot chona. Desa pong pat ma. Ni ngala babet tang li pen tiru ya kada pi. Tom ni lera kili ayu na li lau na si belabon da pi. Ki fly what? Kerana? Ya. Ni la kang tala apa kayen? Si pang lai awan. Si belabon sa kada pi si beta. Tingni di mama Lek karet mam. Lek happy bee kan. Bi bam noi pan. Sampai kan? Dah order tu. Ya.
ya pakan berdemi ruilat syaitan. Ni anak jajwa. Ni sabti ni ikut bayi lapang. Ni mutas benda cha kelas ni tambah kali sabti kami habis benda pang lek kelas dah. Ni yo ilet jenglet berimi ni tes kani sabti. Tapi aku mai kan pang syurah. Try thịt kiệt bật imi bên này bài bật đi bật đi mình ta tờ yo ni thịt jeng bam Intan bau jana jam. Spam klewan ni try naruh ada tip gift ni pretty nala surprise si bedi lawan surprise ni. Jangan jua. Sejen tiak ni adik banja shano jimi ru Islam banget nang bamba shwanga ni kalau dah wan ayat ko dah pi oh wan ko baik kalau dah ko lewan ni lawan ko Ora omei dah pi. Tobi. Sini. Pi warna iko pi la ele stai. Ngala sukun japalan, ngalalin la siapa office papa tengah ayus nan office nan ya kan ikan pretty bangan nyawan kan. Oh, sakata. Rambut pi wan fit kiek. Bayi dan buar lagi kita lagi. Tapi hindi na lang siya mingan ni siya mga nila ya kadang mama ba nila di siya sa ba. Pero nang mamja nang ama mi na mga pada mamja nang update pin na doon ni siya. Kiki bang na ta. Ni kacar orang asyik sibun. Tambah jeng miruk yang kadang sampai sibet dah. Samar baru subang hewan mana? I still fall in love with you every time I see you. Subang na bangsa. Pasta clear. Sebab bana. Kata dah clear. Puno. Thad by phone ro. So tanat handa sing enjoy. Tapi ro gamtep. Kaplan bangale ke orlang. Tamba tip nem tip nalor
Indai konjo imam ro mentai la e janga ni sharai ching isi dapi Iya, tiap shua. Shibet tadi banyak. Ayo, saat tu give pretty shibet ni. Kimpak clear tak. Tiap shua shpang. Kaketeng kejunglang imam ro ila isi ila ijanga kasepti ro ngalaya mga mentate kat bang ong ngayo bai itu pak kodapi Petra tu dapi tak kala iyo. Dapi? Oh, berarti. Balai petia? Mga sob takli tu tak ada tiap shua kendiat. Takle jingkling ro babon. Kanang tang ban. Kan sak kling kan jalak hamduna jengking klia. King Cleo dan hiyang ro ikumbal letrai chat lum shawa Kling kan berarti. Berarti ngalak ada pentit gift deh pi benen. kakevi kata Aman pen iya pi. ikla Iya pi. Biar yang berarti kisah ini. biang empat itu Sateyu neni ya na ai kan neni ka sateyu kat kan neni satel kita Jepun na kum kine Nah, ini bisa punta mungkin ini lah. Jepun na kum kine balance tare mapa thong pa kum kine bisa ro payan ai pathet kine Mbak Ais baik kali ini makasih ngapa lang ako man pentit gift ya pi. te bai mena te bai no thong pa matais Balikin yang tereragan di Sabti. Nah, nanti anak pulang nang pisaru taman tit gift ya i. Dari ipan. Bahwa udah dia yang datang ini ai barit lo. Balikin impet yang ada. Sebelum kadang kan gift. Tunggu. Tunggu dulu yang saya ini ipan lo. Ilabot ni. Ngaroon tiya aswan. Gift para. kamar ban pak kling tiar yang ka ak lepang ngatengam kling hira Berarti. oi mom Saya ada pi. katia te mom kijing kling ro menem pat website Ila palak syak tu teh. Cuma bisa. tu te la jadai bro akpang ta te hi mom la jadai shu pernah dai mo pai tiar thai